Ayo. Guys, back again with another bang. Nangazi nje hlezi ngikhipha amabhang. So namhlanje ngise station 2. Elinye ikasi so angilazi liphikini igama lekasi station 2 ikaslam likadafile nangithola awuthi ngishaya intro bafethu tisoboy Plekes 2.0 all the way from Galfontein next station 2. Nanazi ngihamba nabantu abayi2 ngiphuzi nanazi ngihamba nabantu abayi2 ngiphuzi Stone Bang ngefoni show bhekani wafethu this number 1 show of loyalty test season 1 episode 1 ase season 1 ase episode 1 episode 8 ngidlala ngani guys bhekani soon I'll drop blind dates and smashing pairs make sure ukuthi na subscribe guys ngithola and this year neshikhithi if uzoyibona le video nje yami so spana sonke nje yami sibaga good content ngiyeze Cliffontein make sure ukuthi na subscribe yonke into iba mnandi ngizonibamba zoba grand so na couple ngibonile iyavela so asibathi ngibangene ngibona ukuthi bezenza kanjani feed yamthola see njani ugrand izofaka ngimnani cela ukubuza cela sime lapha esayidini feed my sister sharp njani nami ngishapa simeni ngapha feed la singame gate labantu ngaphuma izini yini manje lo muntu yini manje ngiyambe ngishaya i-vlog yini manje bheka ngiyambe ngibuza abantu ama-question so ngihambe ngibuza abantu ama-question ukuthi ngizomjola feed ngithola umjolo ngizokuphendula after my sister ugrand jam bro nginganikama lami nguBlekes la kubani feed mina ngunanzo bro wena ubani Anel bro rende siyahamba nomedium manyazi ukhuluma ndoda hlala endabeni ngani kampani okay into ngizelelane sesishaya i-loyalty test loyalty test sesitshintsha amafoni for 60 seconds manje thini mina kudala ngisonela lesami lesingefoni dala ne yazi ngiyami uyabona asibaphithana ufila kanjani ngikutshele angisho sijahile and ifoni yami iyacima sijahile mara asibaphithana lento azengaintent like senyamuzisa manje angisasebenzisa udlami yabona like mina ngicela ukubabona nami lapha wena ngithanda honest right yonke into eshishapha ishap asambe sister masambe sister switch after la ifoni yami iyacima lapha emoli manje letha ngicela umnike letha my sister yazi uyiphethe letha my sister ngiyacima ngiyacela letha ifoni yambo uyangifebela wena uyavuma ngisho awufeva uyavuma ngisho wala mnike ukhomba ukuthi yazwakala why mina ngimzwakala sila tona ngathi nengi why wena unike fast vet uyamthemba umaselaphi okay ima ngapha okay just ngifuna ukuba sure umaselaphi lo bhuti umaselaphi uyasho ukuthi ungaze TikTok umaselaphi TikTok sasemafoni wethu ima otham qala ngeyakho phone sisiqale ngeyakho qala ngeyakho okay qala ngeyami okay score of 100 umthema kangakanani umuntu wakho maybe ngathi 75% 25% yokuthi vele yabo kune past nyani ngikho right phakathi kwami naye yabo like yabo sinento nyana ezokuchita like yakusuya ewayi yabo wena nami like kudala wena out of 100 umthema kangakanani my sister ayangazi 50 yo enye 50 phela ngeke ubathemba abafana bamadikisi thatha ifoni yakho ivula uthami ifoni yami yo qala ngefoni yakhe ngisho mara bhuti wo ngena ku WhatsApp usazelaphi usazelaphi khona la stratini wena ungazelaphi ngena ku WhatsApp sondela ngena ku WhatsApp bamba ifoni imala akachithi angisho like ngihlala ngiphethe ifoni yakhe asifuna ukubona ngisho but imangapha awucheat akasearch lapha akasearch ngena phezulu research phezulu lapha akasearch bhala ukuthi I love you wena kombe landele mina ne ungalwi nami ilwa ne phone akuliyo bonani
Lasilungisa uthando. Thula, ubonani? Ngibona umama wakhe nami. Okay, cancel bhala ukuthi I miss you. Ufuna something futhi lapha. Ubonani? Yimi nomama wakhe. Wayengathi uyamangala. Hayi, ngiloyali yabona la. I'll delete. Bhala ukuthi come outside lapha. Aleo obvious. Uwene? Ubiza wena ngaphandle ebusuku? Obvious. Sizobona. Yimi hawu sizobonana. Ngithi umuntu wami lo nyamthemba. Yini my sister? Yini wangathi? Yini ngani? Thank you. Hey, hlukana uchirwa phone yakhe. Thatha Asikathethi. Phone yakhe. Bhala ukuthi sex. Isikhathi siyahamba. Yo lo bhuti. Bhala ukuthi sex. Ngubhuti manje. Hayi uyini? Awulazi igama lami uBlack Ace. Angikuthu futhi mina lokho ngibhuti hawu. Ya ujabulile. Cela ukuhamba ke. Ima ngena ku Facebook relax. Asingathi. Akanayo Facebook. Akanayo. Ni WhatsApp nje kuphela. Yeah. Letha. Isimabe ngicela sambe yazi. My sister. Bheka siya. Why intwana la ikujahile kumele sesantini. Exactly. Ngichipa yena yabona. Celebrate manje ufuna anniversary yethu yabona namhlanje yabona. Manje wena ima wena uzongibhora wena ne. Wena Danki. Hawu ngicela sefona. Uyakhona ukuyivula? Lesa la gimba. Uyakhona ukuyivula? Eplazi kudala hala ngaye kuningi ngize ngayibamba and ivule and wena ne ngathi uzobe nenkinga inkinga yani woza ngikutshele ngishintshile ngena ku WhatsApp kuphi ndoda ngivulile awungawari unamanga I love you Simba singisearch awu qala ukuthi I love search wayalwa ulwelani kanti angili yo wona ngibona uchato ngibona ukarabo uza ngapha my sister ungali yo nami ya bayingake labantu by 3 sweetheart wena number 1 ngitshele sweetheart abobandaba sweetheart abobandaba khuluma my sister yebo but uyaphapha ngeke sweetheart abobandaba ngitshela abobandaba khuluma kahle naye kahle like awaneleki ne nginika yonke into ngithengela impahla nyakondla ngikwenzela yonke ungibonga kanje funda ngeke kahle ufunda yaphapha la mbuti awuthi ngisearch sex ja yo nomngani wami sweetheart angeke hayi wena solela nomngani wami my sister solela nomngani wami wena ngikangibuza ukuthi ngiyakupha na nayi la iyasho ukuthi nice sex yesterday na bekabuza ukuthi mina ngibonga ngayo le bekathi mina yinto ngibonga ngayo le hayi wena ngikwenzela yonke emkhulumeni somebody angisambi nawo mina angisambi nawo sengiright thatha yena umngani wami ukaraba ujole naye ngumngani wami yeyizolo namhlanje anniversary yethu yayizolo lento and uzile kimi ebusuku izolo shuthi bobuya kuye uyaphapha lo ngizokhuluma nawungitholile iqiniso bozodlala ngamanchini kube manje 5.8 esantini ngabuya ngifebela cabanga ne-best friend like best friend ngambamba sweetheart right okay athina le sisahamba uthi dakipha ukusixabanisa makasisahamba ngicabanga le mali usika uright hayi awusicabanisanga khipha amaqiniso yiko bowulo ngale phone yokuthi wena lana nokarabo wena ujolana abothato yazini ubhizi shuthi mina ngisayichiki mina ngiphuma estradini ngishaya isifuba ngithi umfazi wami lona ngapha akusumfazi wena uvumani wena yazi ukuthi wenza iphiciphici bheka yes uzojolana ngathi ngasitrapa ntwana yazi inkinga yazi gender based violence angipromote uzojolana naye uyaba mina ngeke ngiyamlahla mina ke angeke ungilahleke nyaphela hayi akasakufuni it's over why ungilahla today ay ngoba ngithola amaqiniso namhlanje like isiphelile isikhathi sokuthi udlale ngami planile le angimazelaphi mina ngimazelaphi why today it's over
hawu unifuna imali wena mfundisi Ngicela ungangazi. ufuna imali Uyabo? akahamba Uyabo? karabu nabuchato Yeah. ama-boyfriend Uyabo, akangithi imali kuyafana. angifuna Yeah. benginika imali kuthengela ama-KFC Yeah. ngenzela yonke into Yeah. into engibonga ngayo le wena Ngibonga ngani? ukhuma ugcoke mina ngathi ngamkhumula hawu myeke uyayibamba ngathi ngamkhumula Yeah. ungibonge ngani Umenza kanje? ungibonge ngani ngokungifebela is it good awujam ayikho right le nto ayenzayo Ukuthi uyangihlaza mara ngaphi? fere isinyenzeni ne sorry. ngimekelele kumdala ujam sorry. yayibamba isandla somdala Yeah, siyophila. masana. wena ngifuna ukulanda ukarabo ngifuna ukulanda ukarabo ngale nyomtrapa Ah, uyangikwatisa ukarabo ne-best friend yami Wow. chaza Sing-explain. chaza Umngani wakho uyongilandile. Mina wena number 1 ungarasi. waya ugijima Ungarasi. waya ugijima ungathi ngingarasi ndoda ucheri wami lo uyangikwatisa lo So- uyangikwatisa so- angeke angifebele bese Yeah. uthi ngingarasi Oh, so- kumele ngirasi Khuluma. kumele ngimkhuze Uraselani. uyazi kumele Uraselani. ngimkhuze Uraselani. oh kusho uhappy ne yakujabulisa Yakujabulisa. Angikho happy. Imala. manje ngicela ungitshele kuze kanjani ukuthi wena nokarabo Yeah. nize mdlalani Yeah. benikuphi kwami Usibonile. nayiyasho ifoni ukuthi nayisex What if bekangibuza ukuthi mina nawe siheve isex kamnandi. yiko ngithi mina ngifuna ukumlanda lo karabo lo ngisheshe ngibona ngimtrapi ngifundile ngoba mina ngisazi kahle isilungu ngoba mina ufuna ukungihlaza kahle kahle Ukungihlaza. ukuthi mina isilungu angisazi ngiyakwazi ukufunda funa kubani nangina nayi ifoni yakho Munikeze. just Munikeze. manje ne wazi uma kunika le phone so sesihlukene ngikunika inhliziyo yakho inhliziyo uyamthanda inhliziyo yakho le inhliziyo yakho uthanda imali mina ngiright ngawo shem Awungani. ayingiright shem yazi yo I so wish yazi mina uthola ngiyabonga ngiyabonga uthiyame ne uthiyame usifana kakhulu Ubongani. bengizothola nini mina le ndaba bengizothola nini uthiyame uvaya naye Yonke luhamba. anyamshiya ya hamba wena hamba Hamba ini. Yambona bude qabanisa. le Yambona bude. le mara ukhuluma Ya amavalo masana. izinabokarabo Ubani kangabo? Angisamazi ke masana. Ngiyacela hle. ungamuphi imali lo ungamuphi ya guys angazi ukuthi mina fere ngitholela imali ngitholelani because umntana lo ulala nokarabo abothato angazi so mangifuna ukuhamba guys please take me home